Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zatanze inkunga ya miliyoni 13 z'amadolari ku bihugu bya Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zizafasha ibyo bihugu mu gukurikiranira hafi amakuru ajyanye no guhangana n'icyorezo cya Ebola cyahagaragaye. Ni nyuma y'uko ikigo cya Amerika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara gitangaje ko umunyamerika umwe yasanzwemo Ebola n'abandi 6 bakekwaho kuba bayifite bose bakoreraga muri RDC. Itangazo ryashyizwe hanze ku wa 18 Gicurasi 2026 na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga ko Amerika iri gukumira ubwandu mbere y'uko bugera muri iki gihugu, bityo iri kurinda ubuzima bw'umunyamerika uri imbere mu gihugu no mu mahanga. Amerika ivuga ko ku wa 15 Gicurasi 2026 nyuma y'amasaha 24 hemejwe bamwe mu bagaragaweho icyorezo cya Ebola. Ishami rishinzwe ububanyi n'amahanga muri Amerika ryatanze ubutabazi hagamijwe gushaka igisubizo, rishyiraho itsinda rishinzwe gukurikiranira iki kibazo ndetse rikaba riri gukorana bya hafi na ambasade ziri mu Rwanda, Sudani y'Epfo ndetse na Uganda no kuvugana n'abanyamerika bari muri ibyo bihugu. Ikomeza igira iti mu gihe kitageze ku masaha 48 icyorezo kigaragaye, Amerika yatanze inkunga ya miliyoni 13 z'amadolari kuri ibyo bihugu zizakoresha mu kugenzura no gukumira icyorezo, guhanahana amakuru, gushyingura neza uwishwe na Ebola. Amerika n'ishami ryayo rishinzwe gutanga imfashanyo rivuga kandi ko iri gukorana n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Ubwongereza n'abandi bafatanyabikorwa mpuzamahanga ngo babafashe mu gushaka igisubizo. Amerika ivuga ko ku wa 14 Gicurasi hatangajwe